أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah Teala ey iman keltirgan bandalar, Allah Teala'dan haqiqiy qo'rquv bilan qo'rqingiz. Ular ko'rmagiz, ular ko'rgiz musulmon xalindagina. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minkum rijalan kathiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Şimdi devam etimiz Cuma hutbalarını. Şimdi ikinci ülüşü davatının yani şunday нәрсә төшенчә бар дәгъват дигән әйбер. Дәгъват дигән нәрсә өндәү, дингә өндәү. Элекке җомгада аның турында сөйләшкәнек, хәзер дә дәвамы булачак иншаллах. Дәгъват дингә өндәү бик мөһим әйбер. Шушы дәгъват белән җәмгыять төзәлә, кешенең семьялары төзәлә. Шушы дәгъват белән кеше Аллаһ Тәгаләне таный башлый. Әгәр дә дингә өндәү юк икән, дингә чакыру юк икән, Аллаһ Тәгаләне белмиләр, яхшылыкны белмиләр, начарлыкны белмиләр. Кеше белми яхшылык кыламы, начарлык кыламы, хәтта белми гөнаһ нәрсә ул. Дингә өндәү сәбәпле кеше нәрсә ул гөнаһ түгел, арткылы белергә мөмкин, хәтта белә дә. Менә миңа әйткәннәре, мәсәлән, элекке заманда, менә мәсәлән, минем әти намазга баскач әйтә иде. Нишләп безгә бер кемдә дә хәмер турында, аракы турында бер нәрсә әйтмәде дип әйтәйин. Менә элек бит инде эчүчелек каты булган иде. Аны тыючы да булмады. Кайбер әби бабайлар намаз да укыды. Но яхшылык белән начарлыкны буенча яхшылыкка индәмәде, начарлыктан тыймады. Әгәр дә кеше үзе намаз укый икән, үзе яхшылык кыла икән, но начарлыкны тыймый, яхшылыкка индәми, ул гөнаһлы булып санала. Зияны бөтен кешегә килә. Мәсәлән, синең семьяда, мәсәлән, бер кеше начарлык кыла икән. Син аны туктатмыйсың, начарлыгы вакыты үткәч бөтен семьяга киләчәк. Без аны күрәбез. Мәсәлән, хәмер эчү буенча, тәмәке тарту буенча, әгәр аны тыймыйлар икән, үскәч, соңарак ул зиян семьяга китерә. Менә дәгъват кылу дингә өндәү ул зур мәс'улият. Зур ответственность дип атала инде бу. Зур ответственность. Аны инде кем беренче дәгъват кылырга тиеш? Мәчеттәге булган имамнар. Андары монда мәчеткә йөри торган әби бабайлар буламы, хатын-кызлар буламы? Мәчеттән бер нәрсә ишетте икән, үзебезнең семьяга аны кайтып әйтергә тиеш. Аны аларга ирештерергә тиеш без аны. Без аны яхшылыкка индергә тиеш, начарлыктан тыярга тиеш. Аллаһ Тәгалә сайлап алды пәйгамбәрләрне, илчеләрне. Иң беренче дингә индәүчеләрдән булды ул пәйгамбәрләр һәм Аллаһ Тәгаләнең илчеләре. Андары аларның сахабалары. Сахабалары ягъни пәйгамбәрләргә йөргән кешеләр инде. Андары изге кешеләр, андары галимнар. Андары мәчет имамнары, хәзрәтләр буламы? Дингә индәүчеләр. Дәгъват кылучының мисалы безгә Аллаһ Тәгалә Нух пәйгамбәрне китерә. Аллаһ Тәгалә Коръән-и Кәримдә әйтә: "Ва лaqad арсална Нухан ила каумихи, фалабиса фихим алф санатин илля 50 ама." Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә, дөреслектә без дие Нухны үзенең кавымына җибәрдек ди. Ул шушы кавымда булды 1000 ел илләнә мәгәр 50 елдан башка. Ягъни 950 ел.
950 ел. Yani Nuh peygamber uzak ömür yaşadı. Allah Teala elik zamanda Adem aleyhisselam 1000 yıl yaşadı. Nuh peygamber 950 yıl dinge endedi. Именно şuşu Nuh peygamber uzak yıllar öndep rivayetlerde 80 nişe kişine dinge yerdi. O zamanında sınamlarga tapınganlar, putlarga tapınganlar, Allah Teala Nuh peygamberni jiberdi bir Allah kagana tapınıгыз deyip, sınamlarga putlarga tapınmagыз deyip, 950 yıl öndep 80 nişe kişi kilgeç, andары Allah Teala всемирный потоп jiberә инде. Bütün dünyaya su basa. İndi de meğer kim isen kala Nuh peygamber ham ul karabil tüzi, kim karabilga kire, yani kim dinni kabul etti, karabilga kire, kim kabul etmedi, ul karabilga kirmi. Şulay hayvanlarının par kirdiler onda, böceklerinin anda par kirdiler onda. Bütün dünyanı su bastı ul vakitte. Allah Teala şöyle etip onları helak kıldı. Allah Teala'nın sözünü tanımağın için indi. Onları Allah Teala bizge misal kitire Yusuf peygamberini. Yusuf peygamberinin kıssası uzun bara onun bütün söylemeyim. Yusuf peygamber indi türmegelege. Nohakka ol türmegelege indi. Türmede ol Allah Teala bir daha sinin buldu dedi. Bir daha sinin Arap dilinden eytele 3 yıldan alıp 9'a hatlı. Şul pramejutок indi. Koy bir galimler aytadi 7 yıl türmede oturdu deyip Nohakka indi. Onu Nohakka türmege oturttular. Yani onun hoca buldu hatın, bir hatın onu zina kılarga çakırdı, ulandan boş tarttı. Allah'tan korkan deyip. Yol aytdı, şuşu zinaga ul barmasa deyip, men onu türmege oturtam deyip. Yol dua kıldı, ya Rabbim Allah, türme benim için hayırlak deyip, şuşu zinaga karaganda deyip. Yol Allah Teala onun duasını kabul etti, onu türmege bir 7 yıl boyu примерно oturup çıktı. Şunda türmede oturganda ol bir iptaş bilen oturgan bolam. İki bir irat. Yaşlar 2 yaş bilen indi. Şuşu 2 yaş onar müracaat ettiler. Biz tuş gördük diye. Şuşu tuşni yurab bireli bizge diye. Biz göremiz to sin izgelerden diye indi. İzgi kişilerden diye. Bizge tuşni yurab bireli diye. Yol tuşni yurab birir oldundan onlarga müracaat etti. Ya sahibi sicni أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. Yusuf elege tış körüşü yigitni başta vaazlarga tiledi deyip. Hamalara aytdı. Zindandagı 2 iptaşım. Yasalma kup ilahlarga gıybet kılu hayırlımı? Yaki hiç dindaş bulmagan bütün mahlukның hujası ve kudret iyesi bir gine Allah'a gıybet kılu hayırlımı? Elbette bir gene Allah'a gıybet etu hayırlı. Bu Yusuf suresinden 39. ayetten getirilir Kur'an-ı Kerim'den. Yani Yusuf peygamberge müracaat ettiler. Müracaat etkeş ol şuşu tış yurar aldından onlara davet kıldı. Yaxşılıkka endedi. O zamanda sınamlarga tapınganlar, putlarga tapınganlar, kim sınamlarga tapına, kim putlarga tapına, ol мәңге тамаққа кирәк теге дөньяга баргач. Ol tamoktan bularını kutkarga tiledi. Dinge endedi. Eyti bir Allah hayırlı mı dey? İli көп itip şuşu sınamlar hayırlı mı dey? Yok, Allah Teala eyti bir gene Allah hayırlı dey. Ol kişili zat dey. Bu sınamlar o putlara tapınmaz, onun faydası yok dedi. Andары Muhammed Peygamber sallallahu alabız. Davat kıldı daimi ravuşta. Özünün turmuşu daimi ravuşta. Muhammed Peygamber sallallahu küldüler. Onlar karşı kildiler. Hatta birinci mertebe ötürege de jindiler şuşu din için indi. Dinge ender için. Öndegen için indi. Onu yalancı da deyip ettiler. Onu sihirçi da deyip ettiler. Onu divana da deyip ettiler. Onu başında yordular. Onu çel üstünde vattılar. Şunlar karamasın ol baribir dinge endeviden toktamadı. Onlar bir katı ağır sınavlar kildi. Mine mesela 40 yaş dolgaç Muhammed Peygamber sallallahu 40 yaşka haddi ol gadi kişi bola, ol peygamber bulmay. Ol yarataydı mağaraga menip, tawga menip, şuşa mağaraga kirip, pişeraga indi, Allah'a gıybet kılgan.
Bir vaqt tünne Ramazan ayında Kadir kişesinde, onu Kadir kişesine 27 kişesi de diye bir atalamında mınar bir zat kile, görülmey turgan zat. Allah da mana bir katı boğa başladı tünne. Öyle qarayıq aləminə biz tünne mağarada bulsak, bizni birini görülmey turgan nəsə boğa başlasa biz şunda ölürgə mümkün, qorxudan indi. Şundan da Muhammed Peygamber bir katı qorxdu. Onlar kildi Cibril ferişte görünmey. En birinci ayet, en birinci sözler ayeti okudu. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayette, men okuy bilmem diye. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında okuy bilen turan kişiler көп bulmagan. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem okuy da bilmegen, yaza da bilmegen. O ayette, ey Muhammed, ikra bismi rabbikellezi halaka. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'ı oku. Her neseni halık kılışı Rabbin ismi ile deyip. En birinci ayet şol indi, oku degen. Şu şey ayetten alimler aytırlar, en birinci biz ilim alırga tiyiş. Allah Teala bizni akıl iyeleri kıldı. Biz hayvanlardan ayrılabız. Allah Teala bize akıl berdi. Bizni yazarga öğretti kalem bilen. Şunun için biz Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisindekile beşikten alıp lahatga hatlı diye ilim alırız dedi. Mine bizge Allah Teala ilim alarak koşa, oku deyip. En birinci ayet şol indi. En birinci Lenin aytmadı okurga deyip. En birinci Allah Teala bizge aytdı okuguz deyip. İkra ve rabbukel ekram. İkinci ayet. Oku senin Rabbin Allah büyük hürmetli ve yumarttır. Bunda ikinci ayet bana ine. Ellezî galleme bil kalem. Ol Allah kalem bilen yazını öğretti bizni. Biz kalem bilen yazabız. Aytayız bizni okutuşu öğretti deyip mektepte. Elbette okutuşçulara bir zor rahmet bizni okurga yazarga öğretken için. No Allah Teala bizni öğretmegen bolsa biz okuyda yaza bilmez idik. Mesela ayını okurga yazarga öğretip bulmay. Pisini okurga yazarga öğretip bulmay. Tavuklardan okurga yazarga öğretip bulmay. Bizni okurga yazarga öğretip bular. Çünkü Allah bizni ok öğretti indi onu yazarga. Hallemel insane ma lem ya'lem. Kişiye bilmegen narsani öğretti diye. Mene kişi tuva bir narsa da bilmey. Allah Teala kişiye bo'lak ite. Eshituv aparatını bo'lak ite, quloqni, ko'zlar aqlni bo'lak ite. Biz şunun orqali ilim olamiz. O Qur'onga bizni öğretti. Qur'oni Karimda Allah Teala aytadi. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu sözlerini işitkach, onu bo'g'ash, tezgina shu tog'dan tushib, mag'aradan endi o'zining oilasine qayta. Qo'rqib qayta. O'zining xotini Xadicha yana keladi, qo'rqib dirilti. Kravatka yotada ayta mening üstüme yopig'iz deb. Yurg'anni yopig'iz deb bir qoti dirilti boshli qo'rqa. Biz de onday narsani ko'rsak, onday narsani eshitsek, bilsak, biz de ondan qo'rqar edik. Qarag'iz Xadicha Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem xotini bir hikmatli xotin bo'lgan. Onu tinchlandira. İmandan olimlar aytadilar shu qissadan, masalan, kishi uyga qayta ekan, bir hal ko'rib, tege qo'rqib qayta ekan, tege depressiya bo'lib qayta ekan. Xotini en birinchi ona tinchlantirga tegish ekan. Agarda u hikmatli xotin ekan, ularni tinchlantirga tegish. Bugungi kunda bizning xotinlarimiz shu holni ko'rsa, o'zlari tog'da ko'rak depressiya berila boshlaydi. Hikmatli xotin Xadicha olay etmagan, onu tinchlantirgan birinchi. Ondan ikinci kunni olar barganlar Ali Varaqa degan isimli bir olimga. Xadichaning doyurut ibrat bo'lgan. Varaqa isimli bir qort. Onu ko'zlari уже ko'rmagan. Ol xristianlarning, yahudlarning ilmin bilgan. Shunday olim bo'lgan ekan. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem angar söylegan onun bilan nasa bo'lganin. Varaqa mangar aytgan, nindi so'zlar mangar aytgan. Şunday zamanlara yeterdi, seni xalq quvardi. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aptiradı, necheginde meni quvar. Dedi. Bu zot keldi, ya'ni bu Cibril farishta dedi. Şu Cibril farishta Musa payg'ambarga keldi dedi. Ilk zamanda. Şu Cibril farishta kimga kelib payg'ambarlarni dedi, xalq onu quvdilar dedi.
Аны кайберләрне үтерделәр ди. Шуннан да Мөхәммәд пәйгамбер саллаллаху дәшә дингә инди башлады. Аллаһ Тәгалә аңа куша дингә индергән. Беренче үзенең туганнарын җыя, семьяны җыя. Мөрҗәгать итә, динне кабул итегез дип. Шуларның арасында бер генә малай кабул итә, 10 яшьлек. Гали ибн Аби Талиб. Андары дингә инди дингә кайбер кешеләр килә. Андары дингә килгән өчен кайбер кылларны, ул хәтта кыллык заманы иде. Шуларның арасында беренче муаддин була Билал, ул кара кеше була, инде ул негр була. Аның хуҗасы динне кабул иткән өчен аны бик каты газаплый. Аны шүлгә чыгарып, эссе таш куеп, шайтып кыздырган таш куеп, аны шайтып газаплый икән. Ул Аллаһ бер дип әйтә. Андары Абу Бакр килеп, аны сотып алып, аны азат итә. Иң беренче кабул итүчеләрдән булды тоже Абу Бакр кабул итте ислам динне. Осман бин Гаффан булды динне кабул итүчеләрдән. Дин әкрен таралды. Кайбер куллар динне кабул итә башлагач, иң беренче хатыннардан булды Сумайя дигән хатын. Аның хуҗасы динне кабул иткән өчен сөңге белән казап үтерә. Менә ничек авыр заманнар булган элекке заманда динне кабул иткән өчен инде. Алабыз безнең элекке әби-бабайлар. Иван Грозный вакытында күпме дин өчен халык кырылды. Күпме кешеләрне чукындырдылар, андары керәшеннәр баракка килде. Петр I вакытында күпме бетерделәр динне. Андары Совет заманында күпме динне бетерделәр. Менә динне тотарга без карыйбыз тарихларга, динне тотарга җиңел булмаган икән. Бүген көндә әлхәмдүлилләh иреклек бирелде. Аллаһ Тәгалә безгә иреклек бирде. Күрәсен, безнең элекке әби-бабайлар дуга кылганнар, шушы дуга сәбәпле безгә иминлек килде, иреклек бирелде. Без шушы мөмкинчелекне тотмасак, динне тотмасак, Аллаһ Тәгалә шушы ниъмәтне бездән тартып алачак. Ничек Совет заманында динне тартып алды халыктан? Ни өчен? Чөнки Аллаһ Тәгалә дин бирде татарларга, динне алар хөрмәтләмәделәр. Диннән ташлый башладылар, бидагатлар кертә башладылар, аракы эчә башладылар, зина кыла башладылар. Шул сәбәпле Аллаһ Тәгалә алардан динне күпмелер вакыт тартып алды. Аннары безгә бүләк итте. Безгә дә шушы динне тотарга, халыкка ирештерергә тиешбез булабыз иншаллаһ. Субханака ва бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ва ассаламу дуа. إن الله وملائكته يصلون على نبيه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام وصل وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأهل الأراضين وارحمنا واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم الخلفاء الراشدين أمراء المدينة الذين قضوا بالحق وكانوا يعدلون اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ومنزل البركات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العلي العظيم الحي القيوم يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله تبارك وتعالى أعلى وأول وأعز وأجل وأعظم وأتم وأكبر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقيم الصلاة